самараи воқеи истиқлол дар чеҳраи ҷавонони донишманд таҷассум ёфтааст. онҳо ворисони арзандаи миллатанд ки бо нерӯи ақл, ихтироъ ва таҳқиқоти илмии худ барои рушди кишвар саҳм мегузоранд. با گذشت 35 سال استقلالیت دولتی علمی توجیه به مرحله نوی رشد وارد گردیده، عالمان جوان به یکی از قوه‌های پیشبرنده آن تبدیل یافتند. در 35 سال زمان صاحب استقلالی کشور، حکومت جمهوری تاجیکستان با علم و مخصوصا با آماده کردن کادرهای بلند علمی دقت مخصوص را روانه کرد. дастовардҳои онҳо нишон медиҳанд ки илми тоҷик дар заминаи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат ва талошҳои пайгиронаи ҷавонони соҳибистеъдод қадамҳои устувор ба сӯи ояндаи дурахшон мегузорад. امروز جوانان تاجیک در ساحه‌های گوناگون علم از طبیعت‌شناسی و تکنیکی تا گومانیتری و اجتماعی به دستاوردهای نظررس قائل گردیده تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی معرفی می‌کنند. در تمام ساحه‌های اجتماعیات، اقتصادیات، سیاست و فرهنگ رشدی به‌میلان مشاهده می‌شود. насли истиқлол мустанаде ки пардаи ошноиро аз зиндагӣ, андеша ва дастовардҳои олимони ҷавони кишвар бардошта, шуморо бо чеҳраҳои воқеии имрӯзу ояндаи илми тоҷик ошно месозад. насли истиқлол рӯзҳои наздик дар телевизиони илм ва табиат.